Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti paga managpailinge di tinagan a Briana. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apay drama ti pakasaritaak. Tabarang makaipaay iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Briana. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Uy! Nag-sweet talaga ti boyfriend ko. Agasam, inaldaw nga ada pa flower na. Sana all. Kunak ko ma. Nga malagip ko. Awan gayam boyfriend ko. Oy, Brianna. Itay kami pa'y asumanao ka ni Gemma. Ngam nakaululi magkamatditan. Dangdanggak nga ro ti bagbagayo. Alangan mo't amakigidanak nga agsao. Lani, picturean nakman. Di maala ti whole body, ha? Di la maumuma matagpik-picture. Oh, alakitin, oh. Ato ti cellphone. Hay, naimbag pa'y ni Gemma. Makapaapal at talagang. Tapay manan nga apalam. Nag-sweet nga ro ti boyfriend na. Agasang mandata. Tunggal agsa pa asumrag iti office. Adda sabong anak kadiso iti table na. Day talaang apalamon. Saan mataka aapal iti panagkuna ka? Sika ngum na siya. Umapalak. Kuma adamot kasjay akayan ayat ko. Makapaasar. Uray maminsan la kumamit. Wano mamindo iti makalawas apatuludan nakmet ijay office iti flower with sweet notes. Gastos la dayta. Dayta sabong, malaylay matlaang. Dayta maigatang iti sabong. Inayon talaangan iti urnong ta para iti ipatakder ta abalay. Good. Maminsan, wano mamindwalaang mat kuma iti makalawas. Tapno addamot i-post ko ang makita dagiti gagayim ko. Tapno saan laang nga isuda ti agpo-post. Noon yala ditan ti apalam, Brianna. Agbalin ka mamat a praktikal? Ay, biyag aya. Ay, kukwaklatan ti umapapal. Talaga consistent mati panagpatulod ti boyfriend mo iti sabong kan kanya. Ay, talaga, Dayta, ti maysa nga inayat ko kankwana. Ti kinasweet na. Naggasat ka, best friend. Kas paliiw ko kat nasingpat pa'y ni Roldan. O, katsika nga, Brianna. Kaslamat awan it-itit ni Cherry kan ka. Nga uray, may sala ko maasabong ti Rosas. Adamot ngam saan ko lang amin apit-picturen. Uy, talaga? Kay kayat kami ni Jerry apribado latan. Iso asa anak nga agi popost. Sa bagay. Depende, ijay tao dayta. Siyak ngamin, kasta talaga ti asam ko. Kan okay laang mat kan ni Roldan. Oy Jerry, ti kayat ko, inton man sarita, ikanak to iti flower bouquet. Anya? Di mo't nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. Sayang lang ti maigatang. Amin lakit din kat sayang. Para maminsan laang mat iti makabulan, di mo pa'y maaramid. Naimbag pa'y jay boyfriend ni Gemma, tadi na ko na asayang, kat inaldaw pa'y ti panagpatpatulod na iti sabong. Apay ngamin nga ikumparam ti relasyon ta iti relasyon ti gayem mo. Agduma kami iti kababalin iti boyfriend na. Agduma kami iti panirigan. Ay basta, inton sumaruno aman sarita, ikanakmat iti sabong, manumot laangan ngay dayjay. Kunakmat asayang lang ti maigatang. Piyapay no sabong ti karabasa, wano katuday. Mabalin pa'y adingdingen, kat sidain. Sige padasan nak nga ikan iti kasta, ta isipat ko kan ka. Di kat sabong matlaang dayjay Di uray man may sa basket no kayat mo. Dinak man paglulukwan si ka Jerry, ta sa anak amaki ang angaw. Kat no saan mo apat gantikid daw ko, nasaysaya at laangan no agwin na swastan. Anya? Para iti day talaang? Makiwin naswas ka kanya?
Putdan tanti relasyon ta, Jerry. Anya? Ne, di ka kumamat mangrabak iti kasta, Brianna. Panagkunam ka di kat mangrabraba ka klang. Iti anya aga po. Awan mo ti amok nga inaramid ko apang gapwam. Amakisina kanya. Nauma akon iti boring a relasyon ta. Anya? Nagbasitan abanag akid-kid dawakan ka. Di mo pa'y maipay. Puro ka sayang iti kwarta. Day tasabong, malaylay mo't laang, urnungam laangan. Kunkunam. No kasta, day ti makagapo. No apay makibreak ka kanyak. Wan, Jerry, natukod ko asaan anapod no ti panagayat mo kanyak. Nagsimple abanag, di mo pa'y maipay. Ala, nasakit man. Ngam anya ngay nga rod. Aklo naklatan. Itamampay, anala daw ni Jerry nga may mangsukon kan ka. Saan anala daw, nanang? No di kat talaga asaan nga umay. Ada na panan na. Awan. Ngam awanan ti kapuna, tapno umay pay dito eh. Gaputa nagwin naswas kamin. Anya? Kaanaw, apay nagwin na suwas kayo ako nam. Basta, jak kayatin ni Jerry. Ada kastaya. No madimlatan. Adaan nanang, kadsyak data. O sige inakon, tadyak malado iti trabaho. Sige, anak ko. Oh, apay asaan nakamatan nga intulot jay Joam? Awan kamin. Nagwin naswas kamin. Taapay? Ada third party? Awan. Basta, jakon kaya. Nagboring aka relasyon. Ha? Kasano ako na maboring? Ay basta, nauma akon, gaputa boring. Dayta, sobra mo't dayta. Wano, iso nga insinam, tada sa bali na. Awan, basta nauma akon kankwana. Ay, di wow. Kaslam makan ang araw, tinamayam. Dinasuya ka, imbalang maon. Brianna, asino day dyan ang itulod kan ka itay? Gwapo Ni Jesto ni. Boyfriend mo? Kabibrik yun lang ka ni Jerry. Adan adagos kasukat na. Oy, agar-aram pay laang. Kat, anya nga tiyararamidam? Song bata mon Nabitlaan nagamamuda. Anya nga ko ma? Saan ang maala iti binayagan ti panagam-am mo dayta? Hay, no adarik nam. Di, song bata madagos. Di mon pabayagan pay. Ay, una yan, Brianna. Kaano lang idinagsina kayo ka ni Jerry? Ita, adan adagos insukat mau. Saan abali ananang, tanagwin naswas kami paymat nga imo na kini Jerry. Tidakas na, no pinaggidan ko idadwa. Anya, Pagpay sumagtimbagak nanang, saan ka di? agamawan. Jack kurso na na dyan lalaki. Ada bastos na. Ni, apay, anya ti inaramid na. Kasla dinak nakita, naminsan anang ituludan na kin ka. Pimanaw latan na di man la nagsasaumay. Amangan mo't numabain laang nanang. Pagbainan na kumangay. Bastos kit di Timbalyaw lang arudan. Indakon asaw, di napay ko na. Ala, bayan nyo nanang. Naira na la siguro ama di ti aldaw na. Bayan nyo, taawisag to dito'y balay inton awan serrek ko. Tayam amok kada kayo. Anya? Nag-break kayo ka ni Justoni? Wen, makapaturn o. Awan sapay makabulan ti relasyon nyo. Ay, na-turn off ak nga rod. Agasem, idi nag-date kami. Siyak tinagbayad, iti kinan mi. Ngam pinalabas ko. Ngam idi na minsan. Agasem, bimulod kanyak iti pagbayad na iti abang na iti boarding house na. Anya? Di pansit. Una yun day takayan ayat mo.
Jay lagayam kinagwapo na ti maikarit na. Dahita klase ti lalaki ti nang isukatam ka ni Jerry. Imbag ni Jerry tada plano na para iti future yo. Di mo man ipalagip dayjay, tanapeklan mo't akir mo't. Ha? Nanang, iso ni Johnny. Naimbag nga orasyo, ante. Hey, kasta bait baraw. Agtugaw ka pa Johnny, tainak mangisagana iti merienda. Saanan, Brianna? Sa anak mo't lang agbayag. Ha? Intulod ka lang, tada na patiga pag nakinton madamdama. Kasta ka di? Well, ante, pasensya na. Sa anak ang makapagbayag. Agpakada ak mo't lang. Ay, wag sige baraw. Brianna, apay, anya day tararamidam. May kamanon day jay alalaki nga inyam amom kanyak. Na, ninanang mo't. Kasla nagadon ti inyam amok kada kayo. Kano may katlupay laang mo't. Na, apay, di ka maalas. Awan mo tidakas nga aramidak nanang. Saan abale, ta single damot. Arig na binulan mo tan ngagsukat kay ti boyfriend. E di na panabulan, day jay agistonay. Ita, sa bali manayn. Amangan no intun umayabulan, sa bali manayn. Ay na, binulan ngagsukat kay ti lalaki, kasta. Saan nanang? Maudin ni Johnny. Nakasa, nag-sweet mata ni Johnny a boyfriend mo? Kanayon nga da pa flowers, kan pa sweet notes na pay. Ay kat usto tay sumati kayat na dayta. Ti romantic a boyfriend. Siyempre asino kumatisaan ang mga yat itikas na. Ay, kunam taawan nga min boyfriend mo, Lani. Alawanan, kaslawan imbagakon. Ay na, Lani, no kumangamin song batam, di ada dita igigid, ang mga idardahirag. Ops! Di mo ituloy. Apay ngamin asaan mo akayat? Kat adamot itsura na. Adapay trabaho na. Mangarot. Apay ngay, di mo agpaspasyaran tay may katlo a boyfriend mo dito'y balay. Busy lang ang ititrabaho na nanang. Kastaya, kung ano nagsina kayo manan, tapadaan ako mamanan tay may kapat ngaya mamum kanya. Ninanang mo. Kat agkasar kayo na Anya, kasaradagos. madadagan ak nga road. Tamangan no into no mayabulang ka sa bali manan ti boyfriend mo. Hello, Gemma. Nakawag ka man? Brianna, nakita kayo ka di ka ni Johnny, di kalman? Saan? Apay ka di Kuang amin, kasla iso jay nakita kiti kalman, iti may sa fast food. Ada kaduha na a babae. Anya? Sigurado ka iti day tangay bagbagam, Gemma? Juan! O sige, mabit lang ha. Isend ko ti picture. Sige, urayag ti send mo. Ni, adan di insend ni Gemma. Kita akman. Ha? Ni Johnny nga agpaiso da ito Nukas na. Luklukwan naklaang ni Johnny. Naskan ang makasaritak. Awagak tagkita kami. Oh, asino day takadwam iti day taan ladawan, Johnny? Nangalami ti dayta. Damdamagak no asino day ta. Dinaksungbatan iti saludsud matlaang. Kwa, Brianna, Kundi sweet ka a boyfriend, kundi patulod ka iti sabong, kundi karga ka iti notes you're my everything. Ngamgayam, paglulukwan naklang. pasensya ka, ni Sherlyn, ti talaga nga ay ayatag. Anya? Isa, sorry.
Kunak no napudno kanyak ni Johnny. Saan matgayan? Kat saan na bali tanapadasa mo tinaadan iti romantik a nobyo. Saan aya aday tati awan ka ni Jerry, iso nga iso tinangisinam kan kuana. Itala ma-realize ko dagiti ang bagbaga idi ni Jerry. Naladawan apan nakarealize mo, Brianna. Saan pa'y anala daw ti amin? Urnusak ti relasyon mi kini Jerry. Makisinubyan kan ko na. Ay, danga ka talaga. Panagkunam ka di, kat awatan na kapay. Ay, awanan Nasabat ko idi na minsan, nag-istorya kami, kat adan nobya na. Kan, natulagan, ti kalaysada. Anya? Nagsakit Mr. Longley, tadagidi binukal mi idi aplano kini Jerry kat intuloyen ti sabali a babae. Agbabawi akman iti panangibreak ko kenkwana, ngam awanan mabalin ko, ta natulagen ti kalaysada iti nobya na. Tuy pagayam mo, Brianna. Brianna, pagayam ko, urayam latan ti sabali manen nga ayat, adumtangken ka. Kat sapay la kuma, tadaadal ang agsaw mo, itinapalabas a relasyon mo. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Brianna. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, June Rebutazo. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.